Halo teman-teman, ini cara tumis kembang kol. Sebelum menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby. Kembang kolnya kita cuci sampai bersih ya, beberapa kali ya. Ini kawan-kawan yang perlu disediakannya. Ini Ajinomoto, ini kembang kol sudah bersih ya. Ini air setengah gelas, 1 butir telur, cabai rawit dipotong-potong, bawang merah dipotong-potong. Kita punya juga bumbu raci untuk tumis ya. Dan ini kecap asin, ini juga saus cabai. Oke, masukkan bawang merah sama cabai rawit yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me find again. Love is you. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bye-bye.